Dia mak tabuk cek kenyang ngawan Maria buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nih sak cek lekas sak. Cek gelak sana tak ada maghrib cek abit tu. Celaka. Mari kita terabi ya. Kemana sih kita berdiri? Ma, Yusuf tak terabi ya. Cuma ala mari adon. Singa gelo tak milo. Mata kertak melu val. Cak mau lang kertak harta orang naman terabi cek abit tu. Oh iyalah, sing kok gak ada. Iyalah. As-salatu sunnat tarawih rakataini jami'a rahimahullah. La hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salatu jami'ah. Dia masih tu. Dia ala boleh lemah. Kita ada datang. Cepat jadi abit ongko mana terapi di nak. Jangan kau datang lambat. Kita aman itu orang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Cuma peterong kuah kalau sip. Datang di budi. Ba, terapi lang kering nak rek. Keneng torai. Jadi kau sambil akal. Pas dia menolong. Beni payah beri nalakur ya, Sep. Cik yang val. Iya. Tu jalan mai mata terapi. Tahu lah. Paling lah kekenyangan. Cuma apa sih yang nurut buka? Iya jia. Mai lah kamu noleh kah? Lima malam ke jal. Mata terapi. Cik metawan ngejata terapi. Jangan ngaleng rajal. Sing kok malam terapi tak ngetele kake. Iya kan, Sep? Iya val. Kagak terapi di mana? Ya biasa na. Langgar tat harta na. Ya bener tak ngetela Cengok terapi langgar tat arif pa. Ba. Mak pindah terapi disa ke jal. Mata pindah jadi saabit cara. Iya gitu kan. Ulang kertat arif dia lekas ya. Jaga beter. Langgar dina kita mare. Langgar tat arif lah mare. Aku. Jaga di jal. Mun ka kita barta jo. Mayu deki naro seko terapi disa. Ya saya rembak ya. Mundat harto non abid gelung mamen.
Cek gebeter, mentat Arif ya, dijamin secepat kilat. Oh iyalah mana ya, deki terabi desak bila fal. Oke, siap. Beh, nak dem majong. Ntar terabi balik. Terabi di majong, wa langgar disa. Terabi langgar tat Arif boleh. Beh, ma ada pindah terabi ke jong. Ma langgar pada kibi kos-kosan. Beni deh iya balik. Terus dari majong. Sengko bina kanari ya. Nyari terabi si lekas mari boleh. Abe, detinya ke terabi si santa. Iya balik. Mun terabi dengan langgar tat hartono kan abit. Iya tengkan jong. Tak ajian nah. Cuk sengko terabi gelo ngeronyo malam. Mun lagi noro ya manjo. Injak kau terabi di nak bila jong. Iyalah, mentak Nora. Kok jalan ya? Iyalah. Salatu jamiah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku ngapain terus lo nyari televisi Santa gitu. Derem ya kiri. Jal bajing ya. Mantap. Kening dibeli di Naria. Ayo bal. Bener ya. Cepat bila dongku. Paling langgar tat hartono no. Kita terabi. Pasti aja jal. Derem menurut sengko. Tak le nyaman. Menjuban mulia. Ayo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Demanan selain Gus, mata ada seterabi. Benih sobung saya terabi tak. Terus demam, ya gun kaki saya ketelae. Selain ya tidak sekali. Songgun lain na terabi tak. Keng pindah langgar. Pindah langgar siapa Gus? Pindah langgar tak arif tak. Abe, arah apa dan Gus? Mak pindah. Cek biasa terabi dina. Anu jai pun tak. Terabi kan tu abid gelu. Abe, tetikun margenji pindah langgar. Engke Ustaz. Kaki mata noro pindah Gus. Cek kau lelah tu tak. Terus mun kaki ngode positif pindah kaki Gus. Engke tak. Mun semakin orang terabi santa lemo lena. Pelakap dengan tak. Aduh, celaka. Berarti tak ada dan kaki pindah kana ruh Gus. Cek pada terkau lekas mari kisah guna tak.
Jo mau teh abit deh, sep. Lang ngarahin nanti Prabon. Sporan na kawan. Biasa abit ke asentan. Teko nang luar punya awe cewek kemarin. Pemain mau jalan nyari malam dia. Ambu tak jo lo. Kurang malam. Abo, tadi kita jalan na. Ada yang pukul lagi kira ngareng ceramah. Ya din, tay santai. Kiran masa kapir. Ya bahasa Sep. Enggak kepal. Mun sengkok pas to. Tako kaki tak basah. Asyik. Apa satu Jan? Sering nang film godaan puasa kok ambu pren kaki bi Rijal ji ya. Seti kaki bahasa. Yo sih. Ya pantas dia bahasa jal. Coba aku ketemu bapan boleh. Jawab nih polan ji ya. Terus arah apa? Pesan moral Tata Hartono ronat cek ke ate. Dari makan. Nyamanongku ya. Telah bilang kerta tarif. Lekas mari. Yo yongku jal secepat kilat. Tak ajian na sep. Ngocol satu cc tak tarik ba. Ayo kah? Mun jalan na. Gas. Cik abis di maghrib. Abu ya adalah apa? Entah kenapa dah. Ya ada nado julu. Allah lakus kesoon. Ya kau kintar langgar. Mai monora. Anu apa tak lagi dah? Abung gara labang langgar Gus. Beh, apa mai bunggak dah? Aduh celaka. Cek le tahu bahasaan. Bila ntar langgar ntar derusen. Kedin ntar mungkar labeng. Pacek le taruh karuan. Beh, tanggunin bunggak yang kudat. Kakek kau yap siam ngalah kacang. Dek lah kon nasi tiga Gus. Sobung dah. Ya tanya santai sambil nanti maghrib. Be, main orang sengkok ke langgar boy. Tembang kunju toju mau tahu gigi. Kita pakai benar. Ah, ketemuan mon setia kelejong. Ntar deh majong. Ntar cari malam ntar. Be, main rokok mau nyari malam. Tujuh liang. Dem malam mata dah saya bilang kerdina. Tera bilang kereta Arif tar. Cek biasa antara bilang kerdina dia, ma pindah lang kereta dari pa. Sering kasasan tak lekas mari. Engkirat. Terhabis cepat kilat. Abe, titip polanji kaki pindah desa. Kita Pengiran nih ya, tak ciling seberapa santaan bejeng kakek. Tapi saya ciling aki pengiran nih ya, seberapa tepak bejeng saya lakoni kakek. Cereng mun sampean antara biabit gelu tar. Parlo kakek tahu cong, dalam bejeng ria, berdukun saya nyamaki tumak nina. Berde salah sitong kitab, matan algoya wa takrib, karangan Nabi Suja nyerang aki. Faslun wa arkanus sholah fi samani asar. Tetirukun sholat ria, berdublu beles. Salah sitong tumak nina dia. Ketika kemana bejeng, baik fardu atau sunnah, montada tumak nina na, dia tak sah. jarang mantra biabit gelu payah tadi. Lu kau tanya kakek, mon kakek bejeng jing ngadep ke siapa? Pangeran tat. Kakek mau tua, minta ke siapa? Pangeran tat. Coba pikir cong, jaya kun bejeng 20 kaat kang kui ngadep ke pangeran, kakek sengucap payah. Kengai, pangeran kakek tak pernah payah.
Kang kui ngabulaki permintaan kakek sesapenarena.